December ni sompani kumsang ni sompakwa khan Kolkata joy khopoya mi intifaya in lo chinu pakhat chu ni tina ti chin danin anha thona teina chuan singdar soma athlenga chumdangang lo takin kongka chu rawin hongkau de sa a chumdanga chuan a thona pi ber urmila in kongka aron hon hun nga siangai sia kapi kalo thlenge tin kongka chu a honga in chunga chuan a lota ma se chang tun omlo pen thung vela pen nuwa chuan chuata thisen kai ke niak lo thlia thwa chu muwa chu ke niak chu pi ber urmilai pindana changa ron chuak ti a mo wangin urmilai pindan lam chu apan ngal thwaya rumalu cha chu athil mu chuan a chongin ara phlaya ring ta ka che twarin pona chuan a tlan chuaka chenum haude po chu athom siayin ngai venturin anmani ina changin anon tlan chuak ve boka thilom jan zo chuan indify to no chuan a sei hlei thelawa in chunga son ti yin in lam chu a kok thei choka patling chen khatin urmilai pindan an ven chuan anni po rak chuak thatin pona chuan an tlan chuak ve ngala police an khol ta ngala ni room chunga an thilwa mo chu engdang ni lovin kumsum ruk pangami Urmila Devi niya mase nuna nei to lauti sha takin amut pindan chhuata chuan thisen tam tak nen alo le chenga tha ngei ti sha takin alu chu zaipun niin kum hnuaiah chuan alo let nga tani kan soi thui main an chung ko chan chin tlema song han soi lo kila Urmila hian fapa pathum nein nupui an nei vek to a fapa upaber hi mandip chun niin anupui chu dimple ania fanu pani nein a upazok chu kanika niin ano pangsok chu jungjun ania ano pangsok jungjun hi jilru le pian phunga rolban lawania ngai sakna le enkulna amamo bikhle ni mandip le dimple te hi no pahlim thei takle inlung rwal takan ni china mase kumsang hi sompali khan risel lo nain atlak bwa ka wangin vandoi thlak takin mandip hi aborala apasal aboral ta ka chuan dimple chu afate pani nen anin puya changa chhuakin apasal mandip le apasal naw barrach te apartment in choma chuan anin swan luta hasra rota ani yen anin puya changa hlalote a ani nge urmilai fapa upaberdo tu hi dipak ni yen anupui fanau tenen inshang ansang to a Siliguriya an khosani Urmilai fapa no pangber hi barrach ni yen nupui ritu neya fa pani anneya barrach hi anupui fanau tele anu Urmila tenen hasra rota anchenga sumga avyang ma se ramleya insak ai chuan mi inlwa andu zoka annin huna inson chwa chu an thlang zo kani apartment chong chung zoga chuan khosayin anoi chu anin lwa neitu ten an lwa ve thunga an chung kwa hi mi khosa thei tak chung kwan niya in chung khurmamo fridge ready made chwarte toaster grinder le oven ti angrengte zwarin aqua industries company neitu ten ni December ni kwa kumsang hi sompakwa chuan baras chu an khochen oma a chiampa nu pui nei na akala anupui ritu chu anu chapa in to swala to wangin apasal umlo chung chu anure pate na umri tum ve boka anfate pani chu ashwaya wangin ina chuan Urmila chau chu aumri dona identify turan roi latika chu zengdar somvela thlengze in chunga di 5 vek nuwa chuan tlaya a hole china December ni sompania latika in pi berwang mo chuan nu chui tu te kau fadania nu chui tu ten Urmilai pindanan en chuan rapthlak an ti tak seta thisen tam tak chhuada chuan aluanga khum hnuaiah chuan Urmilai lu bung chu alolet ngat boka chhuata mai ni lo kumale tukver banga te chuan thisen perna nu ma mu tur oma ceiling thlengin a han per chawani nu chui tu te chuan Urmilai ruangan en chuan thin urna nasatak nei chunga miswal kut thlakna nu ni nge yen an ngaya mase forensic team lamin in chungan endik chuan sum chanem takle klero engomazat about in shetheya klero bomle poisada chatna te
kar chiat na hnu ma an hmu changin in rok na kal swal ani chu an ring le ta zo kani miswal tu emo chuan Urmila chu ama chawa aum hun rem chang nga kranin Peter chakto lo tak chu aroka a thazui ani an ring ta a rang chu forensic mithiam ten endik turin an hloma an laksun don chuan an ngai dan so son tu thil dang an hmu chuak le a Urmila chuan rang ka chak chi le zungbun bengbe ngun pahnih le nar be te alo lain bel renga a phone po a room thu thlenga chuan hmuni boka ruk tur zong shim miswalin be ni se chu tlereu in bel zong le a phone te po lakom takania Urmila e hoto shim thil ti niin an ngai le da zoka miswal tu emo chuan Urmila chu ama chawa aum hun rem chang nga kranin Peter chakto lo tak chu aroka a thadzui ani an ring ta ni ruang chu forensic mithiam ten endik turin an hloma an laksun don chuan an ngai dan so son tir tu thil dang an hmu chuak le Urmila chuan rang ka chak chi le zungbun bengbe ngun pahnih le nar be te alo lain bel renga a phone po a room thu thlenga chuan a awm boka ruk tur zong shim miswalin be ni se chu tlereu in bel zong le a phone te po laksakom takania Urmila e hoto shim thil ti niin an ngai le ta zoka in rok na kal swal anga alan theinan poi khoina thlenna mun crime scene chu miswal chuan asiam chopani an ring ta zoka ni Urmila fatele amaude chu chanchen shil shat niin a fapa boral tanu pui amau no dimple chu Urmila tena chuan a thleng masabera nu chui tu de chuan no be ngalin Urmila chuan melma anayem ti te chu an zot masabera dimple chuan anu chuan melma anei om a chiat lo thu soin nu chatak midang te za kai takle ngai na thlo takani thu asuyani nu chui tu te chuan tuk verle kongka te chu uluk taka indikin lu ruk na nu ma a omem miswal chu khoya changin nge alu ti chu shiatan tu mani mase tuk verle kongkhar kar chiate mo wak chiat engma a om lawa miswal chu kongkapuya changin alu ti na ni thil pahnih a awm thei Urmila chuan kongka chu amadu thu ngeiin a hun sakani lo chuan anin cha bi chu tu emoin anei ve ti na nia an chung ko hun man dan che tu an ina lenglut fau chin chu poi khoi tu ani nge an ring ta hle ni an chenoma cheng te le anin nei tu te ba ka anin tifaya in hlo chin lati ka po chu poi khoi tu ani thei ti hin a thei anga tam mi koma tu emotakin thupoi mo an chil sha thei chu an bei sei ta hle ni an bei chang nge yin Urmilai te chen dekolina roi chuan no chui tu de chu thil poi mo taka shila Urmila chu an chen le rwal le chung kulaina de chuan atar chaklo nu hian an ina chuan a chanchin ngai venin an lenglu te ureng china arwangan charma zan tha ani zana khan zandar somle a chan veya afapa upaber boral tale dimpuli te fanu kanika chu api chopetura akal tho asoya Urmilai ruang an charma zana pokhan zandar somle a chan ve vela kanika chuan api cho tur chu avapeya mase anum samlo dewa wangin an chen dekulina nena chuan api chu lo thli thlai turin a chila a ho santani ome zandar somle a chan ve thleng chuan Urmila chu aradam ngei ti a chang ta a ta ani hun omvel chu forensic mithiam ten an endik nuwa chuan a hriat thei an bei sei boka chenomte an koma changin Urmilai fapa no pangber balras chu kumsang ni somparia ta khan miswal tu te monen ani dithiam lawa an boina chuan hun engam chung chu au nge ya heng miswal te hian rikra prengin police nena thu boy an thelu nuwa chau an boina hi are ni nan soya heng mi te hian phubalak nan Urmila chu an thatani ringpol te po an omani nu chui tu de chuan bara chan boina ane pui te chu pakhat te tein an han do pa Urmilai tha ani zan December ni som pakhat kumsang ni som pako zana khan khoya ngen oma afin fi ananen anomna an shil thei turani tin an do pa hengmi te hi Urmilai tha ani zan chuan ompo anom hawlawa mundang daya anom ti an fin fia thlap bokani
chen khat chuan Urmila fa te inkara buaina aum zeu zeu thu soi le in an chung ku zinga mi thil ti ani thei thu an soi ve boka ni chui tu de chuan an chung kwa chu an chui chianga balraj le a u dipak de chu in khatan chen haula yin anin ngei lo chin hleya chel ngai kopa inti boi chang te po an nei chin chuwang chuan dipak chu anu le anau te ne na khu khata chen po chu tui to lovin Siliguri lama chuan anu pui fanau te a pem pui ta dai ani an pem hnuaiah hian an chung ko inkar po a that le to thu nu chui tu de chuan an shele ta a nu chui tu de chuan Urmila te chenom te bok chu December ni som pakhat sang khan thum engmotal sha tan nei le nei lo an zot le a anin nei tu pa anin hnuaiah mi chuan zandar som pani le a chan vea thoma shat ngei thu chu a soi ta a Urmila tlo tu chuan kongka ki ka Urmila chuan gudia lo lu tro ati ri po chiang taka a shat tho soya nu chui tu de chuan tu nge gudia chu ni yang ti yen andre ru chuan zona ane ngalani chuta forensic report alo chhuaka Urmila chu zanlai dar som pani le a chan ve changa dar khat inkara tha ani antia gudia bak chu rin hlel turanum lo Urmila in zanlaya ngai ngam taka ina lu tir chu amesha chian takani ti a chianga Urmila taksa chuan chema vina nu mun somni palia laya uma he gudia hian Urmila chu tha tumsa ranin apanani thei mayangem ti chu anzo na lian takalo ni tani anin lwa nei tu pa chu tunge gudia chu ishereng rengem tian zo chuan ani chuan sia e gudia de chu Urmila tu no afa pa baural ta fano kanika khania lom atita a nu chui tu de chuan makan ti yen zandar somle a chan vea api chu awa peto reng sia zanlai dar som pani le a chan vea enge awati le ang kanika chu rin hlel lian berani ta ka wangin thu zot fia turin station a chuan kawania kumsom pariat alatin lo wangin anodim pul chu kau ani ve bok kanika chu engwanga zanlai dar som pani le a chan vea api ina wakal le nge ni an zot ta a kanika chuan zandar somle a chan ve a chu kawa pek pa kha chu kakal to lo shim shim kapi cheram nu po kapi lo ngai ven deuh turin ka cha nge ngeya kale to lo shim shim indu chuan kanu po khan so thayang tien alo changa ma se nu chui tu da chuan do da soi ti chu an chiang khop mai a chan po an chenom te CCTV pon laman da chuan kanika chu zanlai dar som pani le mri som ni panga api ina akalai chiang taka alan wangani CCTV footage tenen lama thun sofia le nuwa chuan kanika chu chap chhuakin kati ni lo hengthil thlen chan hi kanu wang vekani atita a nu chui du de chuan isoi omzia chu inu in ipi thata nangma kanrin hlel theinan thanga committee naim ni tian zo chuan kanika chuan nilo kapi chu kathat nge yama se kanu ruwa man na vekani atita a hetia ain pon la hian anu dim pol chu room tanga a uma ani po hi rinhlel akai ve thaw wangin nu chui tu de chuan zona an zot ve meka Urmila thina nen inzumna engma anei lo thu aphana sa hle ni kanikai dop tu singa police officer chu dempoli an dop na pindana chuan valutin soiro le ifanuin engki ma soi vekto amazing club tu po ini ni lom ni atia ma se temple chuan kanikai thu soi hi engma ka shelo a thu soi omzia a shelo wani kha tia ma se nu chui tu de chuan an oilo na sa kanika chu anu dim poli omna ruma chuan shwai lutin kanika chu a chap builuk to a anu nena chuan chap chungin nangmarwa man na vekani kha thil thleng zong zong hi nangma ti vekani kha atia afanu thlabar mele mangang mela mu chuan dimpul po chu changrei ngam lovin a chut noka a chap chuak ta hom homa dimpul chuan amarwa man na vekani thu soin poi khoina chuan annu fa chawan ni lo thu a soile ta zela heti hian dimpul chuan a soita ni apasal mandipa aboral nu khan dimpul chu afa tenen mandip le balraste apartment in choma chuan anin son chhuaka apartment chu apasal ta ani ve thawa wangin apartmental chu chantir ve turin Urmila chu dila mase Urmila chuan katunu tenen indu chen chen chun om thayang mase ka fapa
balra chata ve tho ani wangin inlak sak ngot theila wathia Urmila hian mandi pachan turati zong po kha dimple hi engma ape phallawa kan chung ko tania kan ko ta bak omdon lo atitlatani dimple chu aril ru anuam theilawa balra chinen po inti thiamlo hunte po alo thlenganga anu fa anno chwa chuan kalna tura annei don silawa achungte belle ringot chu ain thlashung ve bok si he baka hian an company akhan apesal mandip khan adam laien a thei to palo chwa ve towa inchen pon nilawa an fate chantura tan po engma urmila in api phallo chu dimple hi aril ru na ve hleya kut beng deuh thowa apesal boral hnuwa chwa ti raningut mai hi dikin a she theilawani urmila hena chuan kalin mandip pachan pual company ya a share chu ama mandipa om to lo wangin afate enkolna ta na dil ta a ani lo poin shal se poisa in pe se tin angai dana soya urmila chuan company share kan shal lawang ani dan ngayen a omang ka fapate pani dipak le belraste anla dama an mingin akal selang alauti mak mai sia company ya min thotir vero mandi patha chel ai ka chel theinan company kal mangte kainzer theyanga adi poin urmila chuan kan chung kwa a meichha te hian na thokin in kan chwa san ngai lo tien arot na chu alo no sakle a barachan a unu pui dimpolin sum amamo hleti a muin alainat ve hleya anu urmila po chu abyak saka mase urmila chuan adil ru chu so sonatum lo hleya ti chuan baras chuan a tho chwa changin cheng singli vel chu thlakhata apek ve chin tur tho chu a shilta a mase anni tin khosakle afate zirna afano ruai banlo enkol zong nen chuan dimple chuan atlem lua ative dewani angai dana chuan apasalin anupui fanaute tan alo thorim to sa zong company share anei veng te chu apasal aboral chuan ama bak chang tura dikna nei an omina shilawa sumle pailama apachha to sanen enge mo wanga dimple le urmilai te bank joint account chu poisa lak chwa theilo turin urmila chuan a block mak boka dimple poin zatakin afate pi chu abithei to beklawa ina chuan vakal chilin urmila chu achung khum ve tani kanin nga na ber ka pasal aboral to a kanu fa har setaka kan nung hi muse aril ro na ve thawang kele ka fa te hian ka pasalin company a share alo nei ve to kha chom turin dikna kan nei ani atia mase urmila chuan engtika ama athleng lawang ka phalchin bak hi tuma engma ka pedon lo alo ti mak mai sia alo za emem chin apasal thita mandi panu chu huatna na sataka nei ta a aza na te po about a vek ni yin dimple chuan soya phubalak chak nei na khata urmila chu khovela ahun man ti top sak chu achak ta sek mai ni aboy na ber chu bera sate chung kwanen an cheng hawa engtin nge urmilai thana hun cha anei thayang ti chu ni hetia rilrupai taka umlai hian afanu kanika chuan tlangwal pakhat saraf puri chu inlai china anei puiti acheta a saraf hi kumsomni pakhat mi ni yin Punjab state ta kho pakhat naba a chengania kanika nen hian social media changa in charan ni ti chuan afanu kanikai shat lo chuan saraf chu akhongai thala the angberin an chanchin chu soin urmila chu ramhwai swal angmain ashil ta china arwa manna kaltlangpui tu turatan saraf bak chu an omin ashelavani saraf la hian abial no ani wange akoyangilin dimple thu soi hi azomin a oi diak diaka urmila po chu ani telin a hove emo ti mai turani dimple chuan urmila chuan kanika po hi atunu angin ain ngai lo tin saraf chu shila abial no alainat na le urmila chu aswal shim mangai na lian tak ne chawin dimple hian afanu bial pa thwak chu asuk sakna sa hleni saraf chuan urmila chu tha apoi sato lauti achian nuwa phei chuan urmila tha nan hun cha cha anma mo to tia sha aphur khopa annu fanun ti she tu urmila chu thiwat wat se ati to hleni hewang hian urmila chu ho hlema se
ngai tua ni om takin akhat tokin avatlo thina ataksa te achak chat to lawangin taksa chakna tur tihin eitur chale shisel takte po akin sakthin abe seyang ngein December ni kwa chuan barash le anupoide chu zin turin an chuak ta a dimple chuan Punjab om Sauraf chu biain Kolkata local ngal turin a shila December ni som pakhata Sauraf chuan Kolkata thlengin anra manat chu December ni som pania ti puitlin ni turin thutluk na an siam ta ni atira dimple ro manna chuan Sauraf chu urmilai thattu turania afanu kanika chu inrol tir velo lo tuma mase achan po chia chen lovin kanika chu anuwa atel velea achan nia nuchui tu ten an ngai chu kanika chu kumlatling lova puitling kai sanga trial chu kalpuyani don lo wangani thei antia hebaga hian kanika chu urmilai ina alut olsam don boka tichuan kanika chuan December ni som pakhat zana chuan api chu achu eitura va peya mase temple chuan eitura chuan mutna damdoi alo pa sa diam awangin urmila chu amu hil thwayanga amu thilhanin ina Sauraf le kanika ti chulutin urmila chu an thatto mai thon tihin ruwa manan siama mase maktak main zanlai dar som pani le achan veya an vale chuan urmila chu alo la menga kung kakik tu po kanika ani ti chiain kaudot na ta na manchin gudia ti chuan alo kawa inalu turin achil boka heicha hi ni anin nei tu pain gudia ati ri alo shat kha kanika chu ina chuan lutin api alo lameng chu makati hleya anra manna angin kaldon lawma se api chu tha anlatum fan thawani api chuan kanika chuan arya puidon ani ringin amutna tur chu room le lama akhuma siam saka heti la hian kanika chuan Sauraf chu api pindana chuan anbi ruk tira api aron lu vele Sauraf chuan alo beidon ani kanika chuan api chu besiam siamin anin mangcha nuwa chuan urmila chu muturin amut pindan lama chuan a pheya aroma alu cha chu Sauraf chuan lo be ngalin kanika po aphei ve ngala urmila chu aw chwa tumina tala kanika chuan lukhamin thoma chwalo nan api maya chuan alo huppeta Sauraf chuan dimdoina telovin avit sota voisum ni palilaya vitani Sauraf chuan ladu tok mai lovin urmila chu athi chiang nge ti chanan alu chu atan sakle bokani Sauraf hian mimal takin urmila hi ama ina muwa ashon po ni selo alaka swalna nei haulo watna nasatak nei angmaya abe cham hi amakti lo rola ni lova dimple hian athwa ka suk sakna sahle ti chu asia thei ome anti turte anti zo nuwa chuan in changa chwakin kanika le Sauraf te chu airport ta ankala Sauraf chu Delhi lama athloka Delhi chang hian relin Punjaba a hole ni anim puan nuwa hian Sauraf chu manania Punjab policein an in andap hian urmilai tlere bo enge mazale poisa bo nuai khat chu Sauraf atena hian monia dimple ti in dapani chuan poisa fai cheng sing sare ba ka urmilai rangka chak ngun le Saurafan avi hlumna chemte thisen lakai loi de chu an mowa fin fian an nei te changin no chui tu da chuan kheisiamin dimple le Sauraf chu ruk in phia rukna tumreng wanga tualtha ruaman loksa thlapa mi nuna lak sakle no chui tu de na tho ti wai zonga crime scene ti danglama wangin kheisen siam saka kanikai ro kumthling lo alani wangin engcase nge an siam sak chiang takin alasha theilo thunga India a case lar tak joyti singh thana in achin chwa nirbhaya lo chu maniturin activist chengkhate chuan nge nan siama nirbhaya lo a chuan mi tu po kumthling lovin rapthlak le uchuak taka amishing pui athatemo hur herna rongka ya a khoile apong swalani chuan puitling case anga trial chu kalpui turania kanika hi puyang khoilai hian kumsom pasari le tharuka upaniya achunga nirbhaya lo hi manani vai chuan ashimna chu aneplo khopina rinom amai ro chu tona ri chuan case juvenile court lamin anla boy pui thunga tunthleng hian
engang shim na nge an hmu don ti ala hriat lova an chung thu hi rel fel ala ni lovani an poi khoite anin puang vek towa an chan tur chu anep lo hle tura ngai photang